creidúh? Je creidúh a cíalaigh? Well, ha creid sin a cíalaigh believing, so ha creidú a cíalaigh na rudan a ha duine a creid sin. Neo sé religion a háans an achgol bearla. Agus ha tar jeffer creidúh an ann. There's lots of different religions. Some people have a religion and some people don't. A bheal céin acu, na leoraigh an sonraiste ag na Críostaigh agus na Muslimích. An Bíbal ag na Críostaigh, an urrainn ag na Muslimích, agus clásea trí a bheith sibhiolach ar an leor sonraiste ag na Sikhichean. Sé Gurdwara Sahib an tinmhír. Jéimean an saola achge. So ha crás ag na Críostaigh, gealach agus runach ag na Muslimích, agus an creidú nan Sikh ha seoacin agus ha sinna céalaigh dia one God. Sin an saola ag creidú nan Sikh. Jéimean na togalích achge. Bí sibh go máolach ar an fér ar na Críostaigh, an Eaglis, agus an fér ag na Muslimích, an mosque, agus Jéimean an fér ag na Sikhichean. Sé Gurdwara a háin, Gurdwara, agus an Jew ha sin a dulchéad ar a Gurdwara. So an teaching gan Gurdwara, should we go to Gurdwara? He called it him. Sé Gurdwara a háin, agus bí Sikhichean gachlachig. Nes seo an Gurdwara an an Dubai. Ach ha Gurdwara acin an an glasachu. A bheith sibh ar an Gurdwara an an glasachu aicin, no Gurdwara san bí éile, cur fisacin. Okay, an Jew ha sin a dulg ionnsachadh mun Gurdwara, agus dé chu cudramach sa hai son na duine a ha gachlachig agus an cáirsneach. Ag deireadh an lesan seo, bí an cumasachú a bhí a gainithe rudan al na Gurdwara. Okay, a bheith dé seo, an téad sin isteach. Seo an tala fad an bí iad a genu urrainn. Nis, mhaw dul isteach an tala seo, fuimi tú na brog an acid, acol ag an doris. So bí na Sikhichean a facol na brog an acid, tuv mi an tala seo, agus sin son urrainn a chealtainn. Cúideach hí sé go bhfuil duine is suí an láir. Agus haid the suí go sábach son urig a dhéanú, to worship an guru, gran sa híb. Agus ma chuid sin ar an rút seo, hí sibh go bhfuil cúte gan is suí ina hin. Agus sé guru a háin. Bí in a lévig van leor sonraiste achge. An guru grant sa híb, sin an leor sonraiste achge, an guru grant sa híb. Nis ha an leor achge cho prásal is sonraiste, agus bí a fudach fón an rút ád seo, agus sé palki sa híb an tinnim a héad an rút seo. Agus ag a bhúlach, ha canopy an, agus sé tsinani an tinnim a héad a canopy seo. Tsinani. Cúideach son uram a chealtainn yen guru grant sa híb. Ha tsaur achge, tsaur. Agus sé seirse fan a hasin. Agus, Jéimean seo, seo, sé flagge a háin, agus ha an saine son Sikhism an flagge sin, agus sé nísan sa híb an tinnim a héad an flagge seo.
Cúideach an Gurdwara, ha kitchen al, agus sin far an bí na dúine na Sikhichean a cruaigh agus a cáchadach bíag san dúine san bí. Agus sé langar an tinnim I héad a kitchen seo. Langar. Ha Gurdwara san dúine san bí a ha féimach áte sábailte. Neo ma haid géirí na carriageach go aichcin. Neo ma haidir son urrainn agus urrainn a dhéanú. Ha céthir dársan, 4 doors, céthir dársan an Gurdwara ar san dúine san bí a tínaisteach. An obair acin in dú. Ha sinne a dul chéad an dúileach an óbrach, so ha dúileach an óbrach acu, agus ha sinne a dul scríomh na hinnim an ceist ar son gach rút a ha an Gurdwara. A bhfuil céine acu ar na rudan seo.